Reka nogere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye babwire ko RDF n'igisirikare cy'u Rwanda cyavuze kuri drone yakomerekeje abana bagera kuri batatu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko drone nto yakomerekeje abana batatu bo mu karere ka Rutsiro kuwa kabiri tariki ya 16 Nzeri ari ingabo z'u Rwanda cyangwa se ari ingabo z'u Rwanda. Ku gicamunsi cy'ejo kwa kabiri nibwo iriya drone yakomerekeje abana batatu bo mu murenge wa Kivumu bari bavuye kwiga ku ishuri ribanza rya Bunyoni. RDF mu itangazo yaraye isohoye yavuze ko iriya ndege nto itagira umupilote yakoze impanuka ubwo yari mu myitozo, iti yataye inzira kubera ikirere kitari kimeze neza hanyuma ikorera impanuka mu karere ka Rutsiro. RDF yemeje ko babiri mu bana bakomerekejwe n'iriya drone bahise bajya kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kivumu, naho uwa gatatu yajyanwe kuvurirwa ku bitaro bya Murunda. Yunzemo iti ingabo z'u Rwanda zirihanganisha imiryango y'aba bana bakomeretse ndetse zibabajwe n'ibibazo batewe n'iyi mpanuka. RDF kandi yavuze ko ikomeza gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze n'abaganga kugira ngo abana bagize ikibazo bahabwe ubuvuzi bukwiye. RDF yemeje ko itanga ubufasha bukenewe haba ku bana ndetse no ku miryango yabo nk'uko yabigarutseho, akaba ari igisirikare cy'u Rwanda. Mu yandi makuru reka duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mbabwire ko mu gihe mu minsi ishize hadutse umwuka mubi hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'abayobozi i Kinshasa cyane cyane ku bijyanye no kohereza General Olivier Gasita muri Uvira, kuri ubu izi nyeshyamba biravugwa ko zohereje inyandiko Perezida Felix Tshisekedi ikubiyemo ibyo zisaba, mu gihe bemeza ko batazahemukira guverinoma ya Kinshasa bagize nabo ibyo basaba nk'ikiguzi cy'ubwo budahemuka. Ibintu basaba biteye impungenge kuko basaba kugira uruhare mu bindi bikorwa birenze kuba ku rugamba iruhande rw'ingabo za RDC FARDC mu burasirazuba. Mu busabe bashyikirije intumwa za guverinoma zari zimaze iminsi muri Uvira, abawazalendo basabye ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere barasaba ko abaturage baba mu bice byigaruriwe na M23 babuzwa kugera mu tundi turere tw'igihugu. Ikindi gisabwa nuko abayobozi boherejwe muri Uvira baba mu mujyi aho kuba i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Bajya kure kandi bagasaba kohereza abantu babo mu bwinjiriro ubukuru bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo nk'uko bavuga barusheho kurinda akarere abacengezi, ariko ibyifuzo byabo birenze igisirikare. Barasaba kugira uruhare mu biganiro by'amahoro harimo n'ibiganiro bya Doha. Barashaka kandi ko abayobozi babo ba politike binjizwa muri guverinoma yaba ku rwego rw'igihugu n'urw'intara ndetse no mu nzego za leta n'ibigo bya leta. Kugira ngo ibyo basaba bikurikiranwe, basabye ko hashyirwaho umujyanama wihariye ushinzwe ibibazo bya Wazalendo ku rwego rw'igihugu. Kugeza ubu bivugwa ko nta gisubizo barahabwa, gusa mu begere Felix Tshisekedi umujyanama yasobanuriye RFI ni Radio France Internationale ko ibyo bisabwa bigomba gukemurwa binyuze mu rwego rushinzwe inkeragutabara Reserve Armée de la Défense RAD, n'urwego rwashinzwe muri 2023 ngo rushyigikire FARDC kandi rugenzure Wazalendo. Ikibazo uru rwego ntabwo ruroherezwa muri Uvira. Kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'abazalendo bari muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwishingikiriza ku bayobozi babo bakunze kudatinya kunenga FARDC. Ninde ugenzura Wazalendo mu by'ukuri, kandi nihe ubukangurambaga bwabo bushobora kugira? Iki ni ikibazo kiri mu zingiro rya raporo nyinshi cyane zasohowe mu byumweru bishize n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse na Loni. Abazalendo ntibakiri ku mirongo y'imbere y'urugamba, gusa iruhande rwa FARDC ubasanga no mu mijyi myinshi minini cyane, imito ndetse n'imidugudu igenzurwa na Kinshasa, kuva Maniema Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira ko baragaragara cyane, ndetse kandi baherutse no kurwanya ko General Olivier Gasita umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC woherejwe na Perezida Felix Tshisekedi ahakorera kubera ko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi. Dukomeje kandi n'andi makuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yambitswe umudari w'icyubahiro na mugenzi we wa Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo. Ndayishimiye ari Bissau kuva kuwa mbere tariki ya 15 Nzeri. Mu ruzinduko rw'akazi yahagiriraga, ibiro bye byatangaje ko umudari wa mbere w'icyubahiro yambitswe na mugenzi we Embalo uri mu rwego rwo kumushimira kubw'uruhare rwe mu guteza imbere ubucuti bushingiye ku bufatanye hagati y'abaturage b'ibihugu byombi.
Ndayishimiye wanagiranye ibiganiro byo mu muhezo na perezida wa Guinea Bissau kuwa kabiri yarashyikirijwe urufunguzo rw'umujyi wa Bissau na meya wawo nk'ikimenyetso cy'icyubahiro, anahabwa stati yo kuba umuturage w'icyubahiro wa Guinea Bissau. Uruzinduko rwa perezida Evariste Ndayishimiye muri Guinea Bissau rurakurikira urwo perezida Umaro Sissoco Embalo yagiriye mu Burundi muri Mata uyu mwaka. Icyo gihe Ndayishimiye wari kumwe n'umugore we Ndayubaha Angeline bamuhaye impano y'ingoma. Hanyuma reka tukiri kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire ko kuri uyu wa gatatu uwitwa Vitali Kamere ashobora gutakaza umwanya we ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuwa mbere. Abadepite batanze icyifuzo gisaba kwegura benshi mu bagize ibiro by'inteko ishinga amategeko barimo perezida wayo Vitali Kamere umaze igihe ari umusangirangendo w'umukuru w'igihugu. Ubusabe bwo kumweguza bwashyizweho imikono 262 irenga ubwiganze busabwa bwa 250. Inteko rusange rero yatumijwe kuri uyu wa gatatu kugira ngo isuzume ubwo busabe. Ibishingirwaho muri ubwo busabe birimo ibibazo by'imbere bijyanye n'imikorere y'inteko ishinga amategeko. Amakuru agera kuri RFI avuga ko bimwe muri ibyo bibazo biri mu nzira yo gukemuka, ariko ibi ntibyabujije abadepite kwigomeka. Indorerezi yegereye ubutegetsi yagize iti ibisabwa nibigaragara inyuma gusa, hari impamvu za politike zibyihishe inyuma. Undi musesenguzi avuga ko Vitali Kamere arimo kwishyura ikiguzi kubera ko atigeze agaragaza aho ahagaze mu mwaka ushize mu mpaka zijyanye n'ivugururwa ry'itegeko nshinga. Afatwa nk'aho atagihuza na guverinoma nk'uko bisobanurwa n'uwavuganye na RFI, wongeye ati hasigaye kureba uwihishe inyuma yabyo. Iki cyifuzo kirangajwe imbere na Depite Crispin Mbindure wahoze mu ishyaka rya UNC rya Vitali Kamere winjiye mu ishyaka rya UDPS rya Felix Tshisekedi. Icyakora ishyaka riri ku butegetsi rikomeza rivuga ko ridahangayikishijwe n'izi mvururu. Iki cyifuzo ndetse nta nyungu zirimo kuri Christian Romo, visi perezida w'ishami ry'urubyiruko rw'ishyaka rya UDPS, wemeza ko nta mabwiriza yahawe abadepite baryo. Ku ruhande rwa Perezidansi ntacyo batangaza nk'uko ibitangazamakuru byinshi cyane bitangaza, ndetse ngo ku cyumweru Perezida Felix Tshisekedi yahuye na Vitali Kamere, ariko nta cyatangajwe ku byo baganiriye. Gusa uwegereye Perezidansi yemeje ko bitaturutse iwabo ibyo gushaka kweguza Vitali Kamere.